بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام أرحب بكم أجمل ترحيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, makataw tayo manghuran itukbal tanyo fa Allah subhanahu wa ta'ala
in pagsarang sukul, iwan pamujikan niya, hakatan nikmat niya. Karena hasabab sin mga nikmat ini, na inkatan kita niyo rendi dunya na kananam sin kasanyangan. Ini mga katao tayo manghuran, wajib taniyo pagsarang sukulan, amuna in magmabuka kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Huminang kita niyo sin karibaan niya, lumayo kita niyo sin kabungsihan niya, in iyan day nga pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga katao tayo manghuran, in pangadjian tanyo hawak tumahapon ini, amuna laong ta, in pagparihala sin pangatud day nga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab karena mga katao tayo manghuran, day nga mga salaggo-laggo ni'mat, yanog harakato sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuna in ni'mat pangatud ini. Sabab karena pangatud ini, na kakitaan sin kita niyo, kasakupan sin kita niyo, in kakukuyuhan sin pangatayan, in kalasahan tanyo, kakitaan tanyo sila biyayan. Hasawab sin ni'mat sin Allah subhanahu wa ta'ala, ni'mat pangatud ini. In ni'mat ini, ahun-ahun, darun-daran, yu usal tanyo hakatan waktu. Hamuna sadya bang kita niyo matubyan, napipirong sin kita niyo in matabihan. Na, ampada pun bang batida, in nikmat pangatud ini dahon daran tanyo piyapakay. Amo in mapatut tanyo pagsarang sukulan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga katao tayo manghuran, in nikmat pangatud ini na in pagsarang sukul kanya, amo in parihalaun mo siya. Dahil nga amo in di mo siya ihatud, ihatud pa hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labiluwa na tuod hazaman tanyo ini, amo in na nag-indakinis na in kapit na pitnahan biyayan. Kadtumari na biyayan. Amo in mapatutod kita nyo manggayunggong, paamo indakan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, hipaparihala in pangatud ini biyayan. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Pamungan kanila ya Muhammad, pamanga bariman, hipapukpuk kanila in pangatud nila. Di iyatud pahyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, sarta hipaparihala kanila in aurat nila. Nang si mga ulama, mga katao tayo manghuran, siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala, hipaparihala muna in pangatud, makauna rin sin pagparihala sin aurat biyayan, sabab karna in pangatud ini na siya in bang mga katubyan lawang biyayan. Amuin maukab in amuin maksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala, amuna in pahisya, amuna in zina, mga katao tayo manghuran. Amuin manu siya makahinang na sinhinang langgal sara ini biyayan. Apabila wayruun piyarihala sin manusia in pangatud niya. And Allah subhanahu wa ta'ala nagbabayta mga katao tayo manghuran, dalika azka lahum. Indamikyan yato ang hindi akan ipaparihala in pangatud tanyo day nga hiyaram, mahuli bang tanyo na parihala na yato, maparihala tanyo na in amin aurat biyayan, na indamikyan yato labi hikasutsi kanila. Long si mga ulama, mga katao tayo manghuran, hati niya, bang tanyo di parihala in pangatud tanyo biyayan, makamudarat siya. Labi luwa na tuod, mari papangatayan tanyo. Amuin, humuka in pag-iman. Sampay inut-inut yato, maig na in pag-iman, sin manusia. Amuin, dulan niya na sadya in pangatud niya. Iatod, paamuin, misandahiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Makamudarat mga katao tayo manghuran, papangatayan. Inna Allah khabirum bima yasna'un. Bunna to din Allah ta'ala na sangat panday-pandikal, paamuin, diin na nahinang nila. In Allah subhanahu wa ta'ala, nakajara, tumumbas kato tanyo, sin kignot ko hibal tanyo, in hinang marayaw, tumbasan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin karayawan, amunain sulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. In hinang mangi,
Damikian in iyan way malipas mga katautay manghuran pa Allah subhanahu wa ta'ala in buat malingkan tumbasan niya raisab sin mangi magtugda iban sin hinang mangi hasasuko sin mga sila simulang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga katautay manghuran indaakan ini na bukon sadya pa mga bariman kausuhan damikian pa mga kababaihan masi-masi indaakan kanila ini parman sin Allah subhanahu wa ta'ala sumunod ayat wa kullil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahun pamungan damikian kanila ya Muhammad ba mga bariman kababaihan hipaparihala kanila in pangatud nila sarta hipaparihala kanila in amuin aurat nila karena in ini mga katautay manghuran day nga mga dia akan sin Allah subhanahu wa ta'ala hikasut sikatu tanyo biyan hikalano sin amuin ngan tanyo sin pagkatao tanyo amuin marayaw in sasabutan kato tanyo sin manusia sabab karna in sipat ini amuin sipat al-iffa mga katautay manguran amuin sumabar in manusia di niya bulan inahawal napsu niya in iyan dayng hamanga sa taas-taas sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Narain dihay ni mga katautay manghuran hati niya in manusia amuin di siya makadbiyayan magdulbaya na siya sin pangatud niya labi luwa na tuod hamin huling zaman ini biyayan nayari na inda kinis kapit-napitnahan ha cellphone ha internet ha karandanan yan din doon hayan in amuin mga manusia nagdara simpit na narindihay ni subay niya tuod paunon in pagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab karna in ini mga katautay manghuran apabila lianggal sara sin manusia na aun siksa niya dan di pahadun niya labi luwa na tudadlaw akhirat amo hindi maparihalain pangatud ta ini dahil nga mga siksa niya sa lago-lago lang si mga ulama amo in maun kato tani waliyadu billah in suul khatima amo in sangi na kahinapusan sin kabuhi ampa amo ini imbistahon kato mga katautay manghuran lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu bil khawatim bunal tuud in bistahan sin hinang hakahinapusan niya biyayan. Misanda kita nag-iibadat biyayaon, bang abutan kita sin ajal ta hahal nagmamaksiyat biyayan waliyadu billah, amuyat to in itong mga katautay manghuran. Na in tao, amo hindi niya maparihala in pangatud niya dahil nga hiyaram, dahil nga mga siksa niya siyabot si mga ulama, amo na in maun kanyang suul khatima. Kahinapusan sin kabuhi niya mabot kanin ajal niya datungan sa sin kamatay niya hakahalan gimuguwa dahil nga pagtaatan pa Allah subhanahu wa ta'ala aon kissa mga katautay manghuran siyabot kato si mga ulama taniyo jimato hazaman nakaunayat to aon hambuk dan dito hato mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala in kaaunan niya ini magbarang siya sanit tiya siya biyayan inambuk usog ini biyayan narindihay ini hambuk adlaw biyayan nakakita siya babae nagdarapit na wala niya naparihala in pangatud niya dahil nga amin umatud pahiyaram niya to biyayan pag atod niya mga katautay manghuran na yadto na in mudarat papangatayan himuka in pag-iman niya sampai amuin di na maiga pikilan niya in babaiyat to wala nakatahan mga katautay manghuran niya to siya pababaiyat to laong niya laong bang mga kato na in love biyayan kato niya biyan asawang takaw laong niya miyaya ako laong niya kay mo biyayan na laong kanya simbabae ni nasrani niya biyayan na di ako laong niya magrida laong niya magbana kay mo bang di kaw sumud paara man mo laong niya biyan tanassar laong niya pag nasrani kaw laong niya pag Christian kaw laong niya ang pakmaya kay mo nasabab sin amuin hati niya baya niya to atas niya nag-Christian. Hasupaya sadya maasawa niya yung babaiyat to biyayan. Sabab na in love, in tao ini. Yato na nagmurtad mga katautay manghuran waliyadu billah. Nagmaksiyat na, nag-inom na alak.
Nag-inda kinis na hinang sinamuin, guwa na day nga kamay Islam, nagmurtad na siya. Hambuk adlaw mga katawtay manghuran, inbay niya mataas biyayan. Pagbaba niya hambuk adlaw, nahilo siya biyan, nalalakpong. Pagbaba niya, dahil habay niya, nahulog, intawi ni biyan, miyatay. Sabab sin nalalakpong sin pag-inom anak, waliyadu billah, miyatay mga katawtay manghuran. La ilaha illallah. Kita niya to, may tayat to na aun, sabab sadya sin hambuk pangatod niya biyan. Wala niya na puin pangatod niya, dahil nga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, in asal-asal mag-ibadat, magbabang, nawap niya tayo siya murtad, halaw maksiyat Allah subhanahu wa ta'ala nalalapong sin pag inom alak biyayan. Waliyadu billah. Dahil nga mga siksa ni mga katawtay manghuran, hangkan nalong sinhambuk syair biyayan, kullul hawadisi mabdauha an-nazar. In katan, amuin mangi magjatu biyayan, in sabab niya, sabab saja sin pangatud biyayan, apabila di maparihala ini, dahil nga mo inhiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Effect niya mga katawtay manguran, papangatayan biyayan, humukain pag-iman, bang inmano siya dahundaran na mag-atod na sinhiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, sampai inut-inut itong maig na in pag-iman niya. Karantian na sin sahawat mga katawtay manguran. Nabiya na sin jimat no, pausugat to biyayan, atas niya piyag ganti, in agaman niya, nagmurtad siya, hasabab sadya sin mudarat, sin pangatud ini, kaya atod niya paharam. Dami kiyan day nga amuin, siksa niya mga katawtay manguran, pangaringarihan sin saitan, dahin doon hapikilan mo, in amuin hati niya, in amuin panasat ya tubiyayan. Pangaringarihan mga katawtay manghuran. Hambuk kisa damikian siyabot kato si mga kaulamaan taniyo, hambuk usog da isab inibiyayan, na wala niya na parihala in pangatud niya day nga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Imatud siya pababai, nagdarapit na biyayan, sampai na inlab da biyayan. Diyan niya pahambuk luhal. In babae ni biyan kissa siya butkato si mga kaulamaan tanyo narendi ni then doon mayan hambuk lugal na sila biyan layong sin babae biyan nagdarapit na pani na kaulong niya matumakaunta biyan mainom tayo kalalaki yan tabiyan nalang sinusubukin nalaw niya magbalik man ako naminay usog biyan pagbalik niya in babae ni ningig niya ako inabiyan. Pagbalik sinusog, wayroon na rin doon hayaon, naglawag sa umul ammat, wala niya nakita mga katawtay manghuran. Uning jima to pausog ini, nalawa hapangan nal marayaw. Narupang mga katawtay manghuran. Sabab, sinamin lawag-lawagun niya na tubiayan. In babaiyat tubian. May tayat to, sabab sin pangatod niya, wala niya na parihala, day nga amuin hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na inilaw si mga ulama, in pangatod ini, in ini sahmun, lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, hambuk hadis niya, an-nazaru sahmun min sihami iblis. In pangatod, pahiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, in iyan, bawang pana, day nga mga bawang pana, aun lasun niya biyayan. Amuin malakpong in manusia biyan. Malawa siya panganal niya. Misan dahi kabias kanya, hinangun niya na yato biyan. Sa malawa na siya panganal, lasun na siya biyan. Nung si Rasul sallallahu alaihi wasallam in pangatod ini, pangatod pahiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na inusog ni narupang biyan. Nalawa siya hasayo biyan. Na diyan mga katawtay manguran, day nga mga siksa sin amuin pangatod ini, amuin iatod siya pahiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na laong sin hambuk imam, hambuk alim sin mga salafun as-salih, magtatapsir sin Quran, in amuin hati niya, al-mar'atu ida aqbalat, jalasa syaitan ala ra'siha, fazayyanaha liman yanzur. Imam Mujahid, rahimahullah, laong yan, hambuk babae biyayan, nagdarapit na, apabila siya umalok biyan na lumingkod din saitan haun niya biyan. Manjari pangaringarihan na siya sin saitan hay siyo-siyo na imatud kaniya. Day nga mga kausuhan. Wa ida adbarat
jalasa ala ajuziha fazayyanaha liman yanzur. Apabila manaikod na yung babae ni biyayan, nagdarapit na, lumingkod na isabing saitan, taikuran niya, ang pangaringarihan siya biyayan. Hay siyo na inumatod kanya. Hangkan na ini mga katautay manghuran, aun efek niya hapikilan, sin amuin manusia, di niya parihalaon, in mata niya, dahil hayatod pahiyaram niya un. Pero ngun ni mata niya matug siya, yadtura, sab saitan na ito mga katautay manghuran, pangaringarihan na, pagpanayam-nayaman na yung pikilan niya bihan. Hangkan na ini, in Allah subhanahu wa ta'ala, zaman pa ito, hangibu upat nga katus labi tahun na, ni maugin ayat ini biyayan, wahi pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, asal nagbabanda na in Allah ta'ala, baita iya Muhammad, in mga bariman usog iwan babae, hipaparihala in pangatud nila, dahil nga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab karna aun, amuin efek niya, bukun marayaw mga katautay manghuran. Hapikilan, pangaringarihan sin saitan biyan, pagpanayam-layaman, hapangatayan biyan, na humukain pag-iman biyan, sampai maig na ito, sampai mabut magmurtad in manusia, waliyadu billah. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, na diabandaan kita nyo damikyan mga katautay manghuran, in laggo sin pakaradyaan ini, amin paparihalaun kato, in pangatud tanyo, dahil nga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Noong si Rasul sallallahu alaihi wasallam kan Ali radhiyallahu an, long niya biyan, in amuin long ta, ya Ali la tutbi'in nazratan nazrah. Ya Ali, ayaw mo long niya pagpa-auruli, in pangatud mo sin hikaruwa biyan. Hati niya, bang aun nagtagha na sadya, kita mo biyan, nagdarapit na biyan, na ayaw mo na paukan in pangatud mo, atawa pa umatod na kautod, atawa umatod na ka sa magbalik, ayaw na. Sablong si Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa inna malakal ula wa laysat lakal akhirah. In panagnaan niya to, di kaw hisawon sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin pangatud nagtagha na sadya, wala mo piyag baya, kung mo baya biyayan, tagha na sadya, nakapamata mo biyan, way roon hisabon kayo. Sa bukong nga ito kabayan biyan. Sumakawa, ayaw mo na balik biyan. Ayaw na kau umatod magbalik. Lumingi magbalik biyan. Sabab, walay satlakal akhira. Bukong na ito suko mo biyan. Hisabon na kau rin dito ato. Siksaon na kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hambuk sahabat damikian mga katautay mangurang biyakan Jarir ibn Abdillah. Hambuk sahabat na nga subusiya pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin nazratil faja'ah. Dahil nga mo yung pangatudlaw niya, yasubukin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sin pangatud, nagtagha na sadya. Uno lang niya, Rasulullah, inihinangon ko biyan. Nung sin Rasul sallallahu alaihi wasallam kanya, isrip basarak. Pali nga yung pangatud mo, pagpuas yadto. Sabab, inyadto, pagparihala, dahil hapangat, pagparihala sin pangatud, iban pag-ayad kato, sin sara, hasupaya, di kita nyo maawon hamin kamudaratan niya, mga katautay manguran. Kita nyo natin ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, dalika azka lakum. Bang, piyarihala si mga bariman, usog babayang pangatud nila, dahil nga hiyaram, inyadto, labi yatwi kasutsi kanila. Labi kasutsi. Hambuk ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa idha sa'altumuhunna fas'alu mata'an fas'aluhunna mi wara'i hijab dalika atharu li qulubikum wa qulubihin. Bang kamu magpangasubo aun asubuhon niyo pamakasawan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, lamud na in kababaihan sin amuin bukon niyo mahram biyayan, sarang aun tampan biyayan. Hatinya malayo day ngamuin pangatud ta ka sahawat. Na bang ini nahinang mga katautang manghura na po yung pangatubyan, dali ka atharu li kulubikum. Indamikyan niya to amu yatun labis, ikasut si papangatayan niyo, kausugan, wakulubihin, iban pangatayan si mga kababaihan. Na inlingkat sin aramatan yung mga katautang manghuran, hati niya ini pagparihala kato tan yung mga katautang manghuran. Pagparihala kato sin sara, supaya kita nyo di maawon, dahil nga mong kangian, kajulja na andan di hadunya. Inyat to, dan di hadunya, hadlaw akhirat mga katautay manghuran. Among ini insubaitan niyo, among in halian. Sabab karna tumtumuntan ni mga katautay manghuran,
Misan pa amuin makakaon kita pambuklugal wayroon na makakita kato tanyo biyayan, tambulon tanin lawang biyayan, yaon na yung mga kapitna-pitnahan biyayan, na ayaw kita malupa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Laong sinsair mga katao tayo manghuran, idha khalawta ad-dahra yawman fala taqul khalawtu walakin qul alayya raqibu. Apabila kau na aun pahambuklugal wayroon na makakita kayo wayroon manusia. Den doon hayaon hambukad law ayaw ko miyan na isa-isa kurakuman sa ini biyan. Magdulbaya na ako sa ini pamong mo alayya raqibu aw nagjajaga ka ako Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mga katao tayo manghuran. Hasupaya kau maparihala dahil nga umatud pahiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab tumtumunta mga katao tayo manghuran, in Allah subhanahu wa ta'ala sangat makaingat. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Kaya ingatan sin Allah Ta'ala ni kahayanatan sin pangatud ini biyan, sin mga mata, amuin iatod sa pahiram sin Allah Subhanahu wa Ta'ala biyan. Kaya ingatan sin Allah Ta'ala, wa ma tukhfis sudur. Ang pasyabot, iban sin uno-uno na inhalom sin daghal. Kita ni mga katao tayo manguran. Long si mga ulama, mag-connect yan mga katao tayo manguran. In amuin mata, iwan sin pangatayan. Sabab in mata ini, biya siya sa pantun lawang. Uno-uno in sumud kanya biyayan, iatod mo siya, kumunik magtoy papangatayan biyayan. Hangkan na pabila imano siya waliyadu billah umatud siya magdulbaya sa simpangatod niya misanda hiyaram kana naman niya magtoy papangata niya sumigpit indang daghal niya masusa siya biyayan maaunin amun buga wahsya amun buga mga katawa amun buga yato ding Allah ampa adapon kita ani pigbidan iwan si mano siya iatod niya pangatod niya pa Quran pagbasa niya biyayan pa amun mga kawasasin Allah Ta'ala in langit, in lupa, in kabuburan. Uning ka na naman niya, humayang inlong sindaghal niya. Connected yan mga katao tayo manguran. Na ini mga katao tayo manguran, sarang tanyo pariyalaon. Sabtumtumun tanyo, kaya sasakupan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na in kaaunan sin mga sila, amuin nagbulbaya na sin sa hawat nila biyan in mata nila wala nila piyarihala biyan adlaw qiyamat in kaunan nila pabila hirihil na maun kanila biyan in listahan sin kakahinang nila mimuga in kaunan nila parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa wudi'al kitab adlaw qiyamat hi dihil na maun in amun hibutang na maun in mga kitab, mga listahan, sin mga kignot kuhiwal, hinang sinkatan manusia. Fataral mujrimina mushfiqina mimma fi wa yaqulu ya waylatana ma li hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Hinuwa na imano si aminin sarang kabuwa makasus sa mga katao tayo manghuran pagkita sin mga tao mujrim baldo sa Allah subhanahu wa ta'ala sin halaw niya to hinuwa na sila unin luon niya to ini kapamung nila ya waylatana ya kajuljanaan ya kaluhian uno na unin kitab ini amin listan la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wayroon na lipas manahut maaslag katan kignot ko hiwal biyayan nabis buat malainkan nabista katan then diyari katan mga katao tayo manghuran in pangatud ini tumtumun tanyo in ini asubuhon kato tanyo adlaw kiyamat hangkan na subay tud ini parihalaon dahil nga hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala sa pakaradyan dakula mga katao tayo manguran sa dahil dito hato haalupan nakita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala sandungan nyo kuno mga katao tayo manguran adlaw kiyamat yaon na halupan sin Allah subhanahu wa ta'ala in simud tanyo di na makabisara biyan. In pangatud tanyo, amuna in sumaksi, mamissarahan na. Waliyadu billah. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, hatta idha ma ja'u wa shahida alayhim sam'uhum wa basaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun.
biyan in mga taubaldusa apabila sila mabut dumatong na sila papinal ka jahannam punon na sila rin dito hatto biyan maghisab na mga katao tayo manghuran dumatong na sila then dito hatto sumaksi na rin doon kanila in pangdungog nila. In pangatod nila sumaksi na. Iwan singgin paisan nila. Sindiin-diin na in kaunan sin na hinang nila biyan. Mga katao tayo manguran, pakaradyaan dakula in amuin anggaw takbaran ini. Kanalong si mga ulama, ayaw kaw matipo. Biyayaon di pa magbisarain 5. Di pa magbisarain pangatod. Intay nga biyayan. Sa hambuk adlaw mamisarahan dayan sila. Kaya na naman nila yan. Kaya sasaksian nila yan. Dua na sadya mga katao tayo manghuran. Bang saksi ka pamarayaw at saksi pamangi wal iyadu billah. Hangkan na subay tamyotud ini parihalaon. In anggaw takbaran tanyo labi luwa na yung pangatod mga katao tayo manghuran. Sabiin ini pangasumukato tanyo haadlaw akhirat. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bunal tud in pangatod in pangdungog in pangatayan in iyan katan pangasubo ha kanya hadlaw kiamat. Mga katao tayo manghuran na mura-murahan hati niya in amuin anggaw takbaran tanyo ini nikmat ini katan kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kitaan nyo na intaubuta biyayan. La ilaha illallah. Bang muasubuhon misan minyunan pilak. Gumasto yan mga ondasin, hasupaya siya makakita biyan magbalik. Nain kita niyo, yariin pangatod tanyo biyan, bang tanyo ini pakayon, pahiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala, maigin barakat niya. Di tanyo ini, mahinang kasanyangan, gamayan, mahinang kabinsanaan tanyo. Dahil nga sabit mga katao tayo manghuran, hati niya parihalaon tanyo ini. Sabab karena in Rasul sallallahu alaihi wasallam nabiyabaitaan kita niyo in pangatod ini magpakahinang dosa zina nang si Rasul sallallahu alaihi wasallam kita niyo mga katao tayo manghuran kutiba ala ibni adam nasibuhu minaz zina biyutang siulat na amoy mga anak apo Adam mga suko niya dahil nga hinang zina biyayan dahil nga hinang zina mudriku dalika la mahala sumampay siya padu sa zina wayroon to dapat biya din hantang ya Rasulullah al-ainan zinahuma an-nazar in pangatod apa dua matay niya pabila di tanyo parehala unday nga hiyaram in zina niya amo na yung pangatod naglilingkod-lingkod sumagawa in mata niya yadto hatto piya nga atod niya pa indakinis biyan naghihinang siya sin zina waliyadu billah wal udunan zina huma al-istima in duwatay nga niya ini in zina nila ipagdungog niya pa amuin hiyaram sin Allah subhanahu wa ta'ala wal lisan zinahu al-kalam in dila damikyan magpatay ng zina amo na in kabtangan amuin lukat lambing diyan luog lama laka biyan waliyadu billah al-yad zinaha al-batash amuin pagkampot biyan ar-rijlu zinaha al-khuta in damikyan in siki magpatay ng zina amunin itikang siya palugal yaram sin Allah subhanahu wa ta'ala waliyadu billah na amin ni mga katao tayo manghuran naong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in puas niya to wal qalbu yahwa wa yatamanna in effect niya kamudaratan niya papangatayan in pangatayan maumuka ning pag-iman unin jumatwa pangatayan sahawat in sumubli mga katao tayo mag-angan-angan na in pangatayan dan sahawat ning dumakan mga katao tayo manghuran mawinsa na ni manusia di na akong makatugbayan sab sahawat na naigning pag-iman wa yusaddiqu dhalika al-farju aw yukaddibuhu sampai apabila di namayan siya humundong dakundaran na siya mabot sampai makahinang na siya sin zina amin zina dakula waliyadu billah bunalun na sin aurat niya atawa amin putingon sin aurat niya hati niya mabot makahinang na siya sin zina dakula sampai atawa katinggalan niya to apabila siya mag-us-us magtawat pa Allah subhanahu wa ta'ala na mura-mura mga katao tayo manghuran hati niya
Diapas kita nyo sin Allah subhanahu wa ta'ala deng hakatan kangian diapas amuin katan anggaw tak barantan ini deng hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Insyaallah subhanahu wa ta'ala ini amuna ini amuin kalapasan tanyo deng hakatan kangian. Apabila amuin malapas kita nyo amuin katan anggaw tak tayo ni biyan maparihala ta deng hiaram sin Allah subhanahu wa ta'ala. Murah-murah mga kataw tayo mangurantiyay maksin Allah subhanahu wa ta'ala ibadat tanyo tubtub dan dina sadja. Aqulu qawli hada wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.